mar. E agora que eu non trae que hasta me quer partir aos moreninos porque dile, es que non me merece a pena coger el gas. Porque ten morenos logo a bordo. Oira, a vida a todos que non había quen quixera ir ao mar. Aí aquí máis de 100. Trabajadores con papeles. Os de aquí non queren trabajar, que din que non hai traballo. Teñen que vir os... E ali un pez, ao me teño... E non pasan frío, bueno... Tíois, De todo. están acostumbrados á pobreza, que cando ven tal carto, porque Gustavo manda a chamar á casa del para partir. Se eu lembro que non como no meu, vou partir como partía meu pai. O sea, e o papá como partiu, como fa, ti faz mitad por o barco, e levas á casa. E di, mira, hoy é lunes, se iso tanto, martes, miércoles, agora partir vosotros. Se o quedo ben, a máis eu non quero levar un peso. Pero iso andan aparte, non? Hombre, pero Gustavo é o patrón do barco. É do pai a empresa. Como se chama o barco de Gustavo? Antes chamaballe que o rapaz para se acostumbrar a ese nombre, antes chamaballe Milagros. Milagros, o Mari. E agora ele cando comprou... porque xa o comprou en Viveiro, di. Esta hora. Sí. E ele quería cambiar o nombre, pero dixo o gestor, mira, hai que chegaron hoje da tarde. Cambiar papeles. Vai que tardar. Deixa estar como está. E chamanlle sempre Airiños. Sempre Airiños? Si, carallo. Airiños de Corbén, sempre Airiños de Corbén. E fai 2 anos que comprou ahora en enero. Ten de toda a clase da parede. Pois non sabía, porque antes ele anduvo de cociñeiro, anduvo no mercante, que sí. Estuvo 10 anos que fixo unha vida. Era o pai, dixo, meu fillo, entre tu irmán, o home non é mariñeiro. Porque a irmán ten aquí o restaurante este, ou como se chama? Non, ese fin do camiño deixou. O fin do camiño deixou? Ese non dá para. Non dá para. Pois aquí hai moito... Puxo un albergue, lle dou a nai un terreno, hai 3 anos, a todo lujo. En onde o ten? Ali xinta a casa da nai, lá arriba xinta as penichotas. Xinta a casa da nai aquí? Aquí por trás, puxo da escola, por ali? Ao lado, perto, é un edificio. Ali non é un albergue, ali é unha casa rústica. Hasta ten saula. Caralho, pois peregrino. Neses veñen cheos de merda, ainda que pasen pola sauna non pasa nada. Ai, que non pido que veñen cansar, queren dar... Mira, xa que se fujou, boto ben montado, ten boas críticas, e veñen todos das escolas no verán. E xa te digo, este rapaz xullo o pai, ele comprou un piso na Coruña, este rapaz ten aquí unha casa, ten un coche, ten outro para pasear e vive ben. É un empresario, sempre, se te ganas 1000 ou gano 3000. Claro, claro. Non. E ele tamén foi bo pai, según lle dou 40 kilos á xunta, toma meu fillo empleos para unha empresa. Que a mí non me fan falta, que eu, para min e para a tua nai, chegamos algo. É así. E a dar é cando lle fai falta. Despois guárdalo ben guardadito. Pero este é un fillo da Valdesión. Nunca lle desobedía a seu pai. Papá traes este home, non vale para nada, non se quero quitar o mando, teño que facer o meu malo delirio cubierto. Cala, meu filho. Nunca lle dixo, vais a comprar un peixe? Aí dille meu pai. Cala andaba con... Nunca se intrometía. Non, sempre se levaron... O patrón era o patrón. O pai. O pai. Sí. E sempre se levaron, sí. Sempre se levaron como a uña carro, filla de todo. Para ele ten canto quere. Se te dije, eles son moços. E agora estaban para casar. Xa agora no rosto. Pero ela caiu mintando e dixo unha vergüenza. Non. E ten unha nena e agora cando vou te se casarán. Pero ela conoce-las do prato. Non, de oídas, ela non conoce. Aí ela é un trabajadora decente. Usted... Falaron de rapacinhos. Falaron de 15 anos. Usted é familiar de Gustavo, Eu son tía de José, do pai. Xa me parecía. Verán que non sei se pode lúa lavar, mas quen é a miña xente. Tanto ten que bueno, a ver, eran boa xente, porque tamén este que se chama filla de, Alfonso, o que chamaban de mal nombre de entón, non? O meu irmán. Era irmán? Mas é irmán do meu juezo. Pois... Non teño nada que dicir, son unha familia... O fillo Alfonso é Begoña, a muller. Alfonsito. Alfonsito. Unha maravilla de xente. É moi amigo,
moi amigo Sí. das miñas fillas só, Pois e ela, Begoña, tamén. Pois, oístes, Que o pai de Begoña foi o que a fujar aquí co Begoña, non? Que ainda morreran o pai de Begoña. ai, sí, daquela vez, sí, Que vivía en San Martín, sí, sí, sei que chaman a nai Conchi ou algo así. Pois é, a quedar a viuda. Pero sí, pero morreron o pai, o sí, levou irmán. un home que anda no mercante Alfonsito, ten aí, Ah, sí, está no ten mercado. aí unha casa, ten dúas casas. Aí arriba, pero estaba no... Está no mercante. Non, está nun Nun remolcador, alá en Bilbao está. Puxo o pai, finado pai, no Alfonso. Afonso, non me acordo máis, morrera limpando un peixe aí abaixo do castelo, aí na casa da terra. Que nunca, ele andaba jubilado, tiña un barquinho que chamaban Graciano. E na súa vida fui lavar un peixe, en su vida. Eu tiña aquí un amigo que chamaban Tano, que está en Pontevedra, que é meu amigo dele, que vamos comprar unha raia. E dixi, Tano, bueno, pois trae. Fui, chegou á casa, fíjate ti, que estou cansado, e truxo, e collei a água en bolsas. E caiu mar hasta hoxe. Se me viñeron a avisar, se quedan pasmar. O sea que era irmán de Alfonso e de José. Si, é máis do meu Manolo que morriu, que le chamaban o Rubio. Si, pero non é familia, son encantos de la vida, non é por dicir. Pois un patrón moi traballador, moi Que persona. é o José, é o filho, todos eles. É o filho que ten unha Coruña, que é íntima millonaria, que chama Sagrario, que casou con un do Trencado. Sí. Sagrario é máis velha de mulleres. É íntima millonaria, sabe o que ten? Toda a pesca, e ela dirigida, saber traballar, e nunca tuvo unha criada. E podía ter, como ten hoxe de Esterra. Ten un piso, ten unha casa en Gran Plaza de Meirás, que estaba un hipotecado en Roreal. Ten un piso, cando veñen os barcos, ten 3 barcos, ten 3 fillos ingenieros. Ten 3 barcos. E ten un piso, cando ven o barco da Casa do Mar para ir ao mundo. Ten 8 con Torrobanco Pastor. Jubilouse quinito. Non sei que fan os ingenieros que ganan máis ao mar, caja. Quen? Digo, que ganarían máis ao mar que os Os ingenieros, eles ten un... E ten... Bueno, os ingenieros están nun despacho. Non dejas que non ganan, que se rapaces ganan, tiveron boa carreira. E casoulle unha con un de Ferrol, o máis novo carallo, tiña 2 de niños, e que se teve outra criatura 3. E dixen a nai, calma, cale mamá, basta que veñan con salón. Están ora en Pungún, non sei en donde que os distingue. E ela é de Ferrol o modelo. E ten unha filla que andaba nos barcantes, de primeiro oficial, que está tamén nunha oficina, pero ele tardaba de moito, non, tío. Trabaja en terra. E tamén casou, ten unha nena. Pero Sagrario, que pisos ali, en San Roque Langosteira. Aquí pisos alquilados e garajes aquí contra o Raimo. É toda a pesca, despois. Ti ora compras unha pataca e vai todo unha pipa. E ela todo lle foi ben. Daquela eran granxols que agora non sai. E comprou un barco aos filhos para traballar no barco para os 3 filhos. E a Renacona, que máis van pedir? Salud. Pois é a máis velha do meu juez. É o meu juez ainda está ben... Este como se chama logo? É o Maruja. Maruja do juez. Mesmo tanto mesmo. Sabes por que chamaron juez? E non queres criar? Non sei. Ele tiña que traer máis que ninguén del mundo sempre. Del traer mar, di? Sí. Vinha todo o mundo, eu nunca vinha. A minha nena non veio, minha filha veio chorar ali ao faro. Um dia veio com uma baiana. Era a primeira baiana como aqui em San Roque. Pero que traía amarrada polo... Amarrada para vender, claro. É a truxua. Ela topou na morta, claro, porque non matou. No que va. É a truxua... Remolcada. Aí a San Roque, que deu moita vida, que trabalhaba nas fábricas. Onde estaban os de Agustín de Matías. Sí, máis estaríamos da Graña, da lado do Sardiñeiro, dou moito, é sempre. Este juez, como tardaba, tendo que roer, tendo que... Hasta hoxe, juez. É assim que nunca tiña casa. Tamén problemas tamén tuveran cos muros, carallo. Com aquel de muros, mira como... Sí. E el cala, como tiña 10 fillos, tiña que desenvolverse, que era unha pobreza. Iba a Carnota a comprar pólvora que non sortía nas urbinas e tiraba. É un día... O sordilo peixe? Sí. É un día, ele era o pecado. É un día, jodían o palancreiro todos os días de un moxío, de muro, de cala.
Pues un hace que Dios todo me jodas palancreiros, todo me jodas es me caje en Dios. Trouxe un día acordo-me bem como se fora hoje, como a polícia ali amarrado, me caje no onde está este barco. Deixou un amarrado, trío amarrado no pau. Agora ben, hombre, chegou ali un polizón, agora aí por onde queres. Carai, que dá no carai. E un día veo un señor, e dixo-me falando con vos, pois era moi trabajador. Era un día trouxe-me amarrado, eu caladinha. E que tal que parece? Ele queria traer o mar. E nós também ali ficava nas ilhas. Que se me pois fode-te. Eu não quis. Falou-me bem dele, que era trabajador, que comia ao mar. Bueno, pois é. Beijinho para entre mim, sem foder no que dá. Eram trabalhadores, não é por decir. Eu daquelas aí que eles iban a topar un que estaba, os de muros andaban, non sei con que caralho da parede andaban, e Andavam com palancrilho, caralho. a toparon a un que estaba nunha buseta picando o aparello e jodendo a merluzas. Claro, foi assim. Aí se era o caralho. Oxe, manhã, oxe, fodendo a la marca. E eu acordo-me que estava na recém-casada, há anos, andava treinando ali amarrado, senhor. Este homem. Esse homem é um policial que eu fodeu, e eu também não me foder melhor. Pero esse cara da vida que vem para a terra. Digo que me matem de risa. Eu não disse encarar manhã, eu disse nada. Eu caladinho. Não, porque ele falou. Que falar era ele. Ele que falou tudo o bem do mundo, pero que ele que queria trazer o mar. Ele disse, meu homem, se é trabalhador, ele faz falta, eu caladinho. Eu vou dizer, arrascando, mira como é que serve dinheiro. Pois é milagros. Milagros, sim. Da Camanha, tanto que trabalhou, a rodilha toda aquele irmãozinho. O irmão, Chama. Sí, que quedou ele aí con todo o tamaño das leiras que tiñan aí, ben colocadas, É cartos. Cartos non sei, para terras a cartos. Disse-me lá, se eu telefono a vítima, que sou a mais velha, aqui no pato, este irmão. Se chama... Não chama-se Pedro, que está de capitão em Polícia de Galícia há muitos anos em Santiago. Sim, não, esse trabalha ali na Conselheria de Pedro. Sim, logo teve outro que lhe morreu aí em Suíça. Aí assim, chamam-lhe Susana, a mais velha. Desidério. Não. Não, estavam Susana, isto que me chama Milagros. A outra pequena que está casada aí, Calambres, que chama Maria Elvira. Maria Elvira. Pedro. É esse. Estava, como se chamava esta hora, não? Não, ele chama-lhe o nome de Castelho Caçu para Quintal. Sim, também tem. Para uma granja de vacas. Tem umas vacas ali a mulher que não sei. Ele tem ali. É rodilho toda, deixa-me lá, tinha para os meus netos. Sim, é este rodilho toda. Tem uma leira ali. Rodilho toda, minha casa é toda. Esta não deixava hasta me parece que era Milagros queria ir a ver a Nai quando estava. Ali deixava. Levou-no para casa, não deixava entrar. É Milagros, não tem rabia nenhuma. De Milagros, deixa-o ir. Pero é um pouco raro ademais. É del raro el cativo, como eu gostava. Pero unha vez anduvera de así, por destes vigilantes que poñan andaba de jardinero, caralho. No, pero antes, só. Os amigos cruzamos na porta.